bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina ngofeza ngintuthu ngakho malo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe emangabe usemusha ngizokuthina ngicela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke nazi indaba esiniphathele zona indaba lapha nezithinta ukudlula emhlabeni kamama weyigcoka amalisha uMashandu lapha sokunezindaba ke ezikhishiwe lapha ukuthi kuzocela ukuthi kumiswe yonke into kubi lockdown yamabhinqa lapha kuze kudlule lesi simo lesike lapha kwindaba esikhishwe yona insizwe esondelena kakhulu enegcoka amalisha umshovu umfoka gazo kabantu impela ebeloku phela basina badedelana engalo ludaba enkundleni zokuxhumana abanye besho ukuthi cha impela ebazwelana impela nomndeni mayelana neshozi okanye lapha nento ebehlele engeyinhle lapha nokudlula emhlabeni ekukamama wegcoka amalisha kodwa nje khona ukuthi kuzomela kuzilwe bathi impela abahambisani nayo ukuthi sekufanele kuzilwe yonke into emabhinqeni lapha mhlawumbe yona ukuthi nokwakho kuphawula ngalolu daba mhlawumbe ubona kumele kuzilwe ngoba lapha kudlule umama uwenkosi umthandeni umfoka amanqele okanye mhlawumbe ubona nawe uhambisana labathi abazi ukuyingena leyo ukuthi kumele kuzilwe kubuhlungu impela kunjana bazulana nomndeni kodwa ukuthi kuzilwe cha abayizwa leyo mhlawumbe la ekuthina kwakho kuphawula ngalolu daba ahlala lapha no comment section ke sidedele khona le ndaba ngazo kwethu izona ezihamba phambili esikhathini samanje ningakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke niziphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.